azi kwake kwasho umunye usisi wathi umjolo uyosibulala ngangazi mina ukuthi uqonda ukuthini but now sesingiyaqonda ngokuthi mhlambe idlozi noNkulunkulu angazi mina mhlawumbe impilo yami ngayithatha after ngihlangana nalo muntu esifazane ngoba I think futhi ngaphazamiseka isimeni sasemqondweni kwaba nenkingane yokuthi uKhumalo angavuki angithi mina ngichazele nje qhawe intotolozi yami ayivuki mangachathile ngachatha yabo wangeza kwafika umunye umngane wami umfana ya qhawe kunjalo nje angilali mina netabana kwenzakalani mafika umngane wakho umfana ngamcela ukuthi angisize phela ukuthi wangisiza kanjani ke akuyona indaba yakho leyo futhi cha phela ukulala nabanye abafana okanye nalaba abiza ngamagezi okanye indaba akuyona nje inkinga abantu kuyaphileka yabona abanamghost laba bantu angisho ukuthi mina mhlambe kanjani ungizwe kahle kodwa amagezi awanamghost amagezi nje awanamghost Inbigelo phela namukela friend rate Untrue Stories ngaphansi kwe-channel uMamanga TV. We are back with another episode. Namhlanje siphethe ubhuti wami njengoba nisazi ukuthi ngabantu abahlezi beqhamuka nezigameko indaba lezi ezishaqisayo which is Untrue Stories. Bhuti wami kunjani? Yaphela bhuti kunjani kuwe? Ngiyaphila nami bhuti wami. Bhuti wami mhlambe babuyele ekhaya ebantwini abangakwazi ungathi ubani? Hey, kusama. Igama lami mina ngubonga ngoKhumalo ekhaya kule eNewcastle lapho engikhulele khona lapho engafunda khona inkani kuse Springbok kodwa ke ngezimo zasemhlabeni uyabona ngezenzakalayo abantu sebangibiza ngeChatist angathi manje inkosi yami uya kunjalo ndoda lisuka phela igama lethi Chatist nawe kodwa manje usokubuza izinto manje nawe kodwa nkosi yami manje okay ngizochaza ngoba wuwe ukuba iChatist kushuthi kunomuntu wesifazana owayesempilweni yami yabona ngimthanda ngikholelwa kuyena ukuthi uzoba uyisithandwa sami uzoba ikusasa lami uyabona manje kushuthi kwaba nenkingane yokuthi uKhumalo angavuki angithi mina ngichazele nje qhawe intotolozi yami ayivuki mangachathile intotolozi yami iyalala manje ngokuthi ngiyamthanda lo muntu wesifazane ngangifuna ukumjabulisa ngase ngakhetha ukuthi ngizochatha into engizophila ngayo ukuchatha nakho ke lo muntu wesifazane esengijolela nabantu beemoto uyabo ngase manje kwavela ukuthi ngeChatist uyabona manje kwavela ngokuthi ngase ngichaza ngikhipha konke nawe uyangithuna ukungibuza indaba zami kodwa manje ngikulanisisa kahle ngiyathola ukuthi lo muntu lo ngathi umthanda mhlawumbe masingabuyele emva kancane sibheke nje mhlawumbe uqala ukuhlangana ukuthi naqala kanjani ukuhlangana izinto zazinjani ndoda kodwa nawe wafuna ukwazi indaba zami okay kulungile lo muntu lo mfowethu ngahlala naye eGoli kwenye indawo ngapha okuthiwa kuse Phosphorus sahlangana nalo muntu ngiyakhumbula kahle nami ngangiphuma etohweni angisatohoza ngapha kwenye amamall lapha ngiklina khona uyabona ngahlangana nentokazi yoyindoda isho ngesimo sesinqa yabo isinqasele yantombazana mfowethu sisibanzi sijulile uyasibona ngahlangana nentombazane ngayichazela ngothando enganginalo ngayibekela ukuthi sengidinga umfazi umuntu oyovusa umuzi kaBaba naye kwawumuntu wena qhawe oyimisele ngokuthi avuse umuzi kaBaba ngabona umfazi ke ngabona ikusasa ngase ngithi mama ngicela sizamele impilo siphisane ngase ngimbuza ke lo wesifazane ukuthi wena ubhizi ngani ngempilo wathi hayi nawe uyafunda hawu nami ngangiqala phela ngangiqala ukujala umuntu ofundile Nkosi yami ngangihlezi nje nami ngitholela Nkosi yami hey nami abantu abangakhona ukukhuluma isilungu angeke ngikwazi ukuthi nami ngithi ngingakwazi ukukhuluma isilungu ngibe ngithandana nomuntu ongakwazi ukukhuluma isilungu uyebo le nto le nami nganze ngaba ne-statement lokho ukujabula ngazi bayibiza ngani lento statement kona lokho so nami ngathokoza mangibona umuntu
wesifazane ofundayo ozama impilo osengiphe nethuba empilweni yakho uyabona leyo nto le kanti ke awusathandana kandlula iminyaka emithathu sithandana sibambisene kumnandi engikhipha ema-restaurant engintroduce ebanganini bakhe uyabona kumnandi mfowethu ngalendlela yokuthi kwasekhaya basebemazi abangani bami awubandile awubobhunu basebemazi mfowethu asebemazi mfowethu simthanda simnika uthando lwamuntu wesifazane ngoba naye wayengitshengisa uthando uyabona kodwa ke ngane inkinga ekhambeni kwesikhathi sokuthi manginaye ekameleni into futhi yangenza ukuthi ngimthande kakhulu manginaye ekameleni itoto sami ibe namahloni yabo ibuye ivilaphe nje ngiyayisho lento South Africa makube mhlambe lento yakho uzoyifaka lapha enkundleni iSouth Africa engisize itoto sami inamahloni uthi ngithi South Africa itoto sami inamahloni kakhulu iyashalaza uyabona ayifuni ukuvuka nje kahle kahle ivuka ngekhuthazi bengicela usizo okay mhlambe kulamahloni wayo itotolozi yakho ikuqala ukuyibona kuyusisi noma akuyinto vele bevele yenzeka nje angithi mina vele bengenayo umuntu engithi uslate like uqondilo wami bebe ngithathela kuma tavern ngiyazi ukuthi namhlanje Friday ngiyophuza ngiyakubhoje ngiyachatha vele ngichathe ngishanga u20 liter wami lapha ukhona nje imbiza yami usiqoqa ngichathe ngaye hawu ngathi ngithola usiqoqa ngaqala ngachatha nami ngazizwa ngijabuleke lapho ke so ngase sonke isikhathi mayeza kimi ngiyabhoja cause alivuka ngithi ngiyabhoja manje ke hey mfowethu ngase ngaphenduka iChatist ngaleyo ndlela ngoba manje ngichatha njalo ngichathela yena lo muntu esifazane mfowethu ngoba ngabona unezinqa mfowethu unezinqa zangempela mfowethu lo muntu loyana ubefende ngaphansi that's why kwakhulu uthando lakhe kangaka qhwela kithi into ongakazi lo uyithola hawu futhi ngangaze ngikhothwe ngakaze ngikhothweke mina ngakaze nje ngikhothwe ngangiqala egoli ngiyakhumbula ngifonela kuba umncane lapha ngimchazeko sengikhothiwe egoli ngakhothwa usungibuyisele emuva yangithunuka man usungibuyisele emuva ungikhulumisa ngale ntombazane manje ke ngayiChatist ngaleyo ndlela qhawela kithi hey man siyahamba isimo ngiyabuka ukuthi hayi bekumnandi phela kumnandi kwami ushinda ngokanti isimo angazwe bafo noma wayesekhathele yini uguqa sithandazo ubonyetsheni imbiza yami ngoba imali bengimupha u70 rand ngibamba nawo 70 rand isispoile mama ngihole kahle nami ngisebenzile nkosami ngoba ngiyiklina phela yabo mangisebenze ngibamba nawo 500 uyabona ngeviki bengiba 70 rand ngibamba nami dali isispoile nabangani mina bafo bengiqala ukuthandana nomuntu othanda inhloko njengami uyabona umuntu wesifazane ngithi baby asambe sodla athi baby sizodla inhloko wethu bengiqala ukuthi ngiyibone nami cause ngaso sonke isikhathi bengibona ukuthi uyabona kumele ngihambe ngodla inyama le khona inyama le salungu le yaselungu le ipheboness njalo nje ufuna siyodla emabhebones umuntu bengiqala ukuthola umuntu othi asambe sodla inhloko so ngamthanda inkinga iqala la uthi wedali ake sikhiphe ngicela ukuthi ngibe nawe sihamba ngelinye lamayanga siyangapha koGoli eLosbank yini le ndawo eLosbank lapho ucela khona abosaziwayo hayi siyahamba ke angimtsheli ukuthi nami ngiphethe ukusamadlana utheni kimi lo wesifazane ngifuna ukuchazela inkinga ukuthi iqala hapi lo wesifazane uthi kimi sihambe sekoLosbank uzongikhipha masiphuma sizoyikhipha emall eLosbank masiqeda emall siyendlini obvious phela masendlini ngiyolifaka ngiyojabula ayikho into engijabulisa njengokulifaka bafu ayikho into engijabulisa njengokulifaka phakathi ngiliyeke lithi ukusokheka hayi ekseni athi wesithandwa sami sizophuma ngabo 10 ngizokurequestela khona lento la igolika ngazi noma yazi leyo yokubiza imoto ize kuwe
ize kuwe imoto ize kuwe nje fika ithi ikuthathe yokubeka kubaby ubaby angifundisa ukurequest ukuthi kuyarequest egoli asikho isidingo sokuyogibela itekisi wayibiza imoto sithandwa sami into ethule ethedu kushuthi ngiyabona wayiphume eNSFAS ngoba akasebenzi Nkosi yami hayi ayibizeke manje maye ngitshela ukuthi sizohamba ngoba 9:10 ngivuka ekseni ngithatha uguqa phansi uguqa sithandazi imbiza yami uqonqa wento usuka sambe umququdu abaqququdi ngimthathe ngibhoje nabafunga impheke nje ekseni ngo5-6 ngibhoje ngizele ukuthi ahlalele ngakimi futhi ngase ngiplanile ke lapha ukuthi ngizomithisa uyabona ngenzela ubhonyitsheni ukuthi ahlalele ngakimi ukuze masibuya ntambama ngikhale kuye ngibafo ngiyaqala ukushaya nje lapho ukuthi bipipi mina la track angazi noma ngutshengise imqhawela kithi hayi cha mawusuthi ushaya indvaku kanti kwenzakaleni ngesikhathi unemoli ngiyakhona emoli manje hayi sihambe qhawe lami sisiye emoli masifika lapha emoli lapha na sithandane afuthi ngamtsha ngathi agqoke le tight yakhe lengiyithandayo lengayifaka idilusi ufuna ukuyibona kahle asithandane lapha sithandane athi ngimtshele ngento samsothe ngokudla phela athi uzobiza isithuthuthu hayi kodwa lento bazane oy udali esalinde isithuthuthu kufika abanye abafana nje basibuza imibuzo ke sizacela ukumbuza imibuzo encanyana and into engicasula ngalabo bafana bakhuluma isalungu yabona isalungu ngibuye hayi ngoba ngasazi ngibuye ngivilapha ukusizwa nje lokusikhuluma yabona ungangithathi kancane nawe ngicela ukuthi ungakhuluma isingesi sizoqeda ukuxoxa mfowethu ukhulume nje isiZulu ngiyakutshela okay wenzoda bafike bathi bazoxoxa usibuza imibuzo masiyithole kahle lembuzo hayi impela bazosipha okuncane impela hayi bavumelana noDali bathi please guys ngithi yini please guys mina manje bathi hayi bayacela baby kanjani ngithi kulungile basibuze kanti labafana bathunywe uNkulunkulu wami ngimthandazayo labafana bafike ke babuzeke imibuzo ke babuze bagcine sebethatha isimo samafoni ethu kanti ekuthatheni kwaba amafoni ethu bathi wena nika lo ngoNkulunkulu emkhulu bangisiza kakhulu ngathola ukuthi lo wesifazane ukhotha amatotosi esikoleni abantu beimoto ukhotha into akacinga ukukhotha le yami phela uyangizwa ukuthi ngithini ukhotha into zabantu esikoleni uyabona ukenza ngifuna ukuthunga inhlamba lo bafana mabethatha izinto amafoni bethatha izinto lapha bethatha izinto ngithola ukuthi mina lo wesifazane lo ngitho wami okade ngikhuzwa ngaye okade abafuthi bengitshela ngaye ngithola ukuthi le ndla futhi amantombazane anyanyisa amantombazane fethu anyanyisa amantombazane fethu anyanyisa ngeke mina uzungibone ngiphinde ngithi intombazane ngokuqiniso ngoba manje ngithatha impilo yami mina ngibeka kuwe ngiyeke ukuthatha imali engabe ngithatha imali ngifakela umama ekhaya ngithatha imali nginika indla yabona umama atsale anganampupho ekhaya asale ngadlili ingane zakithi osisi bakami mabefuna imali yokukhera esikoleni ngithi anginayo ngoba ngithi ngifuna ukujabulisa wena umuntu wesifazane amantombazane kanti angijolela ngithola ukuthi angijolela abafana mabesapha amafoni uqabulana nabafana beimoto yabona nje unayo imoto phutha cha nginayo yabo kuba unemoto ngabe ngiyakunyanya manje ayikho into enginyanyisa njengalabafana beimoto laba ngoba basithatha ngathi asinangqondo thina ngoba singanamoto ngiyabanyanya abafana abasebenza kahle so wena ngoba ujabula ukukhothwa nje kangaka usuzofonela nasekhaya impela uyagiya akukhothwa wena phela manje lo mbuzo wakho uqondise kuba ngiyabuza uqondise ukuthi kube njani kimi mhlambe ngathi nawe uphethe ukucwenza nje lutho mfowethu uzama ukuveza indaba ukuthi phela yakhumbula ukuthi uwafonela ekhaya impela wazi wagiya phela ngithi ngithola umfazi yabona ngithi ngithola umfazi hawu wendoda ngangiqala phela ukujabula mana ngitshela wendoda ngiyahluleka ukukhuluma manje ngoba nawe uzongivusela ilonda angazi ukuthi ilonda lezo oyithunuka kanjani cha phela uzama ukugonyuluka la imbiza iyashisa esiswini iyashisa la ihamba la kubhonyetsheni ngiyayizwa angithi ngiyayizwa le into zenza enyanyisa naso ngiyayizwa ishisa lapha esimeni samasende iyaguquka lapha futhi sekumele eqalwe and ngiyamuzwa manje noKhumalo uyakhahlela uyavuka uyacasuka iyabona ngaleso sikhathi ngithola ukuthi lo wesifazane uyangijolela
akathandi mina ngedwa ngaleso sikhathi mina ngithanda yena yedwa kulungile ngithole ngikutholayo basalo wesifazane ngiyamcela ukuthi ngisacela ke ukuthi angibhebhise ngoba bese mfowethu ngoba bese ngichazile isimo sami mfowethu ngisuka endlini mfowethu ngichathile mfowethu ngithandana naye kuphela mfowethu ngake ngachaza ngelinye ilanga wangenza angishongo ukuthi ngilale nestabane ngifuna uyizwa kahle lento angilalanga nestabane mina ngathi ngafika ngiqaleni ebanjwe izinto somhlaba kodwa ngachatha yabo wangeza kwafika umunye umngane wami umfana ya qhawe kunjalo nje angilali mina netabana kwenzakalani mafuna umngane wakho umfana ngamcela ukuthi angisize phela ukuthi wangisiza kanjani ke akuyona indaba yakho leyo futhi ngikutsheleke yini iPDida manje lolu daba lolu luthothendayo njengamanje lomculo waphesheya uPDida cha phela ukulala nabanye abafana okanye nalaba abiza ngamagezi okanye idaba akuyona nje inkinga abantu kuyaphileka yabona abanamgosi laba bantu angisho ukuthi mina mhlambe kanjani ungizwe kahle kodwa amagezi awanamgosi shem amagezi nje awanamgosi kuyaphika yini lokho ikuthambisa phela ungena kanjani lapho ubani uthi ngingenile ngoba mina ngichaza ukuthi amagezi senze indlela osho ngayo phela ukuthi wena uqhathile ngelinye lamalanga abantu bathi kumnandi wena uthi abantu bathi kumnandi uzwa kahle uzoma ungena mina ngazi mina ngilana nestabane kodwa abantu kusho abantu bathi kumnandi kakhulu ngicela siyeke leyo ayikufuni leyo ngiphahlukekile ungayifaki lento kwenkundla ezoxhumana nginina nanyanyisa la igoli umuntu uthi ikhulumele nje ayibone senanyanyisa nina la igoli ayikho into enyanyisa njengabantu basegoli sibuye ke size la lo wesifazane lapha edolobheni lapha ebalungwini usengijolela ngithi la imbizi yashisa eswini sengiyashiselwa nami ngiqoqeke ngokwami ngase ngimthengela amafoni lo muntu ngamthengela impahla lo muntu ngamthengela inwele zabelungu lezi eziqokwayo belungu bizwa ngalento yeni kona lokho ama-wifi ngamthengela inwele lezi ama-wifi lezi ngamthengela ama-jacket adulayo koSumo Street ngamthengela i-Air Force kusikumamthandi yangizwa ukuthi ngithini namhlanje and i-Air Force yakhona kaze ayigqoka ngazi ukuthi ile ntombazane ngithatha kanjani ngafuna ngithengele i-Air Force ngezizumbulu sika 220 wena uzothi umana kancane uthenge kule Air Force ka 220 kanti kumamthandi yini uyayisola yini kade kumamthandi la base kumamthandi location kumamthandi le WhatsApp man kunenkinga ngani order online cha ngoba phela no WhatsApp online nawo wendoda ukuthi ngibuka nje ungabaza amandla ami cha ndoda wena ndoda bazoma nguphihlise manje lotho wami azomela ngithina na cha ngizwa nanokuthi akazayigqoke angazi uthi yampintsha mayesho kodwa ke siyeke hayi ngithathe nami into zami ngimtsheleke ukuthi mayifika endlini angisize msunwe nje uzothatha isimo samaphinti akho le nto bezobegqoka elinye iphinti athe ngoba kunamaphinti manje ngisifuna ukuchaza ithanda kunamaphinti kuthiwa ithanda le amaphinti layo wemfowethu ufika ufaka intombazana la alikho kukhona wemama ngizizwa ngifikela ukujuluka qhawe mangicabanga isimo sale ntombazana ithanda igqoke azamantombazana segoli ifika igqokelele lokho okwala okufana nokwala webaba ngayohlala ungayikhipha imali lapho angeke uhlala ungayikhipha imali actress lihlala lelodwa likubukeli athi angeke futhi uhlala ungayikhipha imali lapho so azeke ukuhlukane lapha emall ebalungwini ezendlini afike eminyango ngimpopo lefastere ngimbone ngoba ulwandle latsagcwele kakhulu mhlambe ngabe ngiyadonsa kube lo yamnyango ngawuvula ngabe mhlambe ngiseyensizweni lapha ya futhi kushuthi ngabe siyangidla ngoba lingavuke la aha uzolanda into zakhe namaphenti lawa
uzoncenga ukuthi ngimnikeze ifoni yemali yakwaKhumalo. Hayi ngisuke lapho ke ngimbone fastena nahambe abuye ngeviki elilandelayo. Mayihamba before nje sifike evikini elilandelayo mayihamba bafunga ngichathile lapho. Bafunga ngichathile ngeke ngishaya lapho ngashayi mina. Bafunga azama ukuyilekelela ngizokutshela nje straight mina ke ngiyindoda emele iqinise ekhulumayo nje straight. Yabo mina ndoda ngiyayishaya indlwabu. Ngiyashaya ke indlwabu ngiyazi nawe uyayishaya kodwa ngoba uyazenza ke phela engazazathi. Awuyishaya indlwabu wena. Ngangenaphi mina? Cha awuyishaya indlwabu webafo. Mina ngayishaya mina indlwabu ngiyayishaya mina ngalela ngayishaya ngezwe dabu umsipho uqhuma. Awuze ngikubonise. Hayi umuntu wamkhuleka. Awu cha uzobonisa nje kulo msipha. Okay. Weqhawe mina indlwabu ngishaya ngayishaya cha ngalela langa kwaqhuma umsipha la engenza ukuthi hey impela ndoda uyophila nini hour. Ngezwe ngiphathwa amakrempu la. Ngezwe la kuqina la. Sandla lezo sisebenzisayo lezi. Hayi lana ke mfana itshitshike leli itshitshike la. Cha yabona ke itshitshike leli ke. Ileli itshitshi. Since nje ngasajoli ngahlona lengane ngikhupha ngitshitshi lami. Ngikhupha nganadi itshitshi. Hayi into yabo lo ngiyametha lo. Mangithanda abozindlu bawuzindlu. Mangithanda abombalo ubombalo. Mangithanda abosibanibani ubosibanibani. Ngiyametha ke. Lo ngivele ngibathatha ngibathi cha emqondweni. Ngichame. Ezo leyo nto le. Chame ngibe right. So wafika ke lo wesifazana. Wahamba. Ngasala ngashaya indlwabu bafo. Laqhuma iphepha. uNkulunkulu emkhulu uzama nje nokuthatha one. Hayi wafanga ngikhona cause esehambile ngalela langa the same day wafika later ngithi esehambile eliquestile bize ama Uber. Hey bafanga umoya wamasem ngangamfuni eduze ngaba ngangizomlibaza yabona. So wathi hamba ngazama ukuyijabulisa ngendlwabu indlwabu kuyashawa indlwabu iyaphilisa indlwabu enamgozi. Ngishaya indlwabu remember ukuthi you remember ngithi ukuthi khumbula. Khumbula. Ngashaya isilungu eGoli. Ngishaya nje indlwabu uqeda khamba ngithi ngicabangene ngiyacasuka iqina kakhulu ngoba manje bengichathile ngithi ngiyomithisa yena usengenza isilima. Okay ngishaya indlwabu ngithi ngishaya indlwabu ipipi awufuna ukuchama umnandi nje kuphela. uNkulunkulu emkhulu kwafika umngani wami engamthola eGoli oyithandela abanye abafana ephethe into zakho lezi kushelelelisa. Wangisiza kumngani wami Baby oil. angazi ungayibeka ngendlela yakho futhi angazi ukuthi uzofakazana. Umngani wami wafika ke wangisiza. Mina aze ningabazonda amagezi. Ningabazonda abantu abaphila nobugeyi bafowethu. Ningalokuthi nibazonda abantu laba. Bayasiza. Into ke eyasiqhatha nomngani wami wayesefuna ukungisiza njalo. Umngani wami egay wayesefuna ukungilekelela njalo. Ngami ngiyabona phela manje ukuthi ngiya-enjoy le nto. Imnandi umngani wami. Ngicabanga ukuthi hayi washova kahle. Umngani wami ngithi wayeseletha omunye umngani wakhe naye kushuthi ngoba uthi ngamxaka mangichathile ngithi liqina kakhulu lime libe nenkani libe nemsipha. So umngani wami yedwa umngani wami lo esitaba licaba ngizokutshela ngambhebha wasuza into nje leyo emele uyazi uyayizwa leyo nto leyo. Ngoba wayisizwe isimo sesepipi lami ukuthi ngangikuye ngimqonqotha simo sa 30 minutes lesi ngikhuluma ngaso yabona. Wafika ke ngomusa kaNkulunkulu wangisiza wahamba because akumele abonakale ndaba emini because kwakusebusuku wafika wahamba. Wachama. Yena ngumuntu phela nami phela angiyazi ukuthi futhi akusimi ngedwa engigijimisa abamagezi ebusuku kodwa ngisawagijimisa manje sengilukile ngiyakholwa manje. Mana last kancane nje endabeni yokuchama. Umuntu wena ngithi uthandana nabantu besifazane. Ngiqondile we. Yile wenza ugcina uchama umnandi. Hayi ke webafoke yabona ke kumnandi lapha. Ubokuzame nje nawe. Kumnandi lapha bafo. Kahlahle yabona ichichi 1 uchichi 2 amagates. Lo simthuze. Uchichi 1 lo. Ngithi lo uyamkhona kumcontrol indlwabu. Uyakhona ukuyicontrol isimo sesandla ukuthi lo ufune encane namhlanje ufune enkulu ufune njani.
utshitshi 1 utshitshi 2 amagezi baba ayilapha then ke amantombazane notshitshi 3 yabo yahlukaniseka lento kuya ngezitofu le 9 amagezi 8 esamantombazane 6 injalo nje lento le amantombazane wabeka ngezansi hayi bafu ngabeka ngezansi baba ngeke ngabeka ngezansi straight emva kokuthi ulalele nomngane wakho khona umuntu osifazana okwalala naye angijolo vele ngithi nami umngane wami ngamxoxa usebenza kanje nje hayi ukuthi ngisebenza yena wendoda emnomzana aweke ukunyanyisa nawe aweke ukunyanyisa ngithi uthe uthithi 1 usebenza ngokuthi hayi cha phela ngathi ngangithathile ngalesi sikhathi nawe walokhu ubuza imibuzo manje enginyanyisayo isikhathi siyahamba ngithi walokhu umbuzo imibuzo enyanyisayo nawe awukahle wena ukunyanyisa Awuhamba ngibheka ngiyabona ukuthi cha ihlukumezile ngempela indaba kalosisi lo owesifazane lo phangene ukuthi ekujolela nabantu beimoto mhlambe idale muphi umonakalo empilweni yakho impilo yakho ishintshe kangakanani ngoba engasekho nje manje ndoda ishintshe ekutheni azi kwake kwasho umunye usisi wathi umjolo yosibulala ngangazi mina ukuthi uqonda ukuthini but now sengiyaqonda ngokuthi mhlambe idlozi noNkulunkulu angazi mina mhlawumbe impilo yami ngayithatha after ngihlangana nalo muntu esifazane ngoba I think futhi ngaphazamiseka isimeni sasemqondweni ngoba sorry ngalokho wena yeah anginqeni futhi nangiqhubha nawe nje naguquza manje anginqeni nawe ngiqhubha nginsizwa mina uyabo so into ikanjalo nandoda ngidinga like abona uma ufuna ukudlala akumele udlale ngemizwa yomunye umuntu if uthi wena ufuna ukudlala njengamanje like ufuna ukudlala ungadlali ngomuntu cause siphuma emakhaya angafani sibheke kwamadlozi angafani ngenzeka wena ukuthi uzodlala ngemizwa yami kanti awazi ukuthi ngibhekwe idlozi udlale ngami kube right bese lapho yakhona phambili zonkinga phela nami ngibhekwe abakithi abangasekho so ngaphambi kokuthi udlala umuntu ngaphambi kokuthi wenze umuntu wabantu isilimo qala wazi ukuthi naye ugadwe amathonga kubo naye uphuma ekhaya uyabona so ngicabanga ukuthi ukuhlukaneni nalenja epakile le inkosikazi bano le place lengane ukuhlukana nalenja wena ndoda kwangihlukumeza isimeni somqondo because ngalahlelwa umsebenzi angisasebenzi nje ngibona yabona ngalahlelwa umsebenzi ngalahlekelwa abangani bami because abangani bami labo bandile nobhuno bangitshela ukuthi sesikubona manje usumention amagama ethu kumuntu esasikhuluma ngaye nawe ekamereni sisodwa njengabafowethu yabo ngoba kuningi mfethu kwangilahlekela nasekhaya like ngaxolisa ngokuthi imali bengasayifaka ekhaya ngenzela lo muntu osifazana nasekhaya basangithatha serious manje yabo lo nto le umsebenzi ulahle kandelana ayimsebenzeni bengasasebenzeki bekuthi mangibona izinqa nje angithi bengicela emall eRosebank bekuthi mangibona izinqa nje zomuntu esifazane endlula vele ngiphazamiseke ngenye indlela vele ngiphazamiseke so bengasakhona ukufocus bavela belungu bacela ukuthi abaxoshanga ngixoshwa mina abelungu bangicela ukuthi bacela engathi ngawulindela ngasekhaya basangilindisile namhlanje manje ke indoda ngiyasokola angidli kudla kabheda ngiphila nje bajitiyeni labo balabo ngithi kuyayithiwa hamba bafuna bathole phambili sengiphila kanjalo nje ngaleyo ndlela leyo nakabe yami uwanzama usizo lwesilungu lelo therapy ubani psychologist yini lamasimba amani la kululeka ngokwezingqondo ngululeko la ukuthini kube njani ulimele mangithi ngiyabheka ukuthi nakho uyasho ukuthi makwabona izinqa nje wena emoli kubuya sonke isithombe lezwe yini wendoda uthi ngiyahlanya mina cha uhlanyi emnomzekile ngihlunyezwe wemnomzana yini mina nawe singavele manje sishayana cha lutho mfethu akwazi phela ukuthi sivele sishayane ngoba abantu akumele bashaye yibo labaya hayi cha mina mfethu mina mangamthola umuntu wemoto kwamanje mina nganuka manje umsuni manje ngilokhu umsuni manje futhi nawo futhi wena ngathi unemoto nje cha lutho mfami nanga abona ngutshela abantu engibanyanyayo abantu basegoli abantu abanamapholo abantu abanama Mercedes abantu abanemoto nje uma umjida nje unemoto usebenza uyanginyanyisa ngoba wena awushili uthatha into zethu o street bethu bayakhotha into yakho le encane kulungile angizukwazi awuqala ukukhuluma ngezinto zezilungu oma therapist
therapist kona lokho awuqali bake bangitshela ukuthi hayi melu izami ngihamba ngathi ngiyakhona la bafike bangitshela ukuthi imali yani and into futhi engicasula khona umunye kwathi uzongikhokhela mangifika lapha bangibuza indaba zami njengawe nje ngoba ungibuza indaba zami angizami ukuthi indaba zami ihambe ekhulunywa indaba zami zobusha uyabona indaba zami zobusha ezami indaba zami zobusha indaba zami nje ezami angifuni ngeindaba zami umuntu nomuntu akanake ezakhe indaba bafithu ngoba sonke sinesimo seindaba ayinto futhi manje ngiyachatha ngibizwa ngeChatist South Africa yonke le ngeChatist manje ngenxa lentombazana amantombazana mfowethu amantombazana mfowethu is a dangerous goods amantombazana is a much dangerous goods shit sisukwazi ukufonela emva kokwenzeke le yanto okushuthi unokwenza lokho ngoba lapha kushuthi alapha yakhona bamgibela 2 minutes hawu ngamfonelelani nginganalutho ufunani kimi kushuthi ufuna 70 rand laba bebathola lapha thina wakhetha ukuhamba nabantu bemoto wakhetha ukuhamba nabantu bemoto abantu abadrivayo akahlale nabo ke namapipa nesize angavuka ngachathelwa ukhumbula ubhonyetsheni lo angeke asaphinda mthole yabona manje angithi kusengiradi emoyeni sengiradi enhlizweni kodwa ngilide ngayo isingile nje kumanje mawuthi usingili and begging thiwani singile and begging like uyabheka thiwani ready to mingle kodwa lokho ke kushuthi angithi ukumengela ukuthi ufuna umuntu ungahlangana naye sokulungele ukuthi ungamthola umuntu mina ngisingileke lokho kumingi kona lokho qeda kusho uyabo usho uyabuya lapho namhlanje uyaxolisa uyasho ukuthi konke kwenzeka akwazi ukuthi uxolele umuntu obhebhiwe akaxolele umuntu obhebhiwe ngoba during the babying mayilifaka lo wesilisa liphuma ngephutha lo wesifazana wenzani kuba ne traffic abakhona balibamba ngababili bafuna ukubuyisela asakazothi I'm sorry ngiyaxolisa hawu kahle wena wabamba iphendwa likhumula iphutha umuntu obhebhiwe wakujolelwa bhebho akaxolelwe kubhlungu ubhebhela intombi kubhlungu and kubhlungu futhi kubhlungu hey kubhlungu hey ungafisa ndoda ungafisa ubhebhela intombi ungafisa mfowethu isinkwa semihle ngemihle ngikupha sona ukuthi umthandazo uNkulunkulu ungabhebhelwa isimo sentombi njengamanje ushilo wathi uready ukuthi ungathola omunye umuntu mhlawumbe ukhona umuntu obukayo lapha emakhaya mhlawumbe ungathi udinga umuntu okanjani umuntu osifazane unezinto ezinkulu unesimo sesinqwa umuntu ofende ngaphansi umuntu ozongihlangabeza hayi inkukhu yomshinji into ezovele ngithi goqo hayi umuntu ke kodwa ke ozazi ukuthi ufuna nempilweni sesibadala manje sifuna umuntu ozazi ukuthi in 5 years yena uyibone kuphi ngekwempilo from namhlanje ngesikhathi ezayo seminyaka emihlanu uyibone kuphi uyabo umuntu ozazi ukuthi yena like umuntu oyihloniphayo umuntu wesifazane oyihloniphayo onesimilo ngoba mawuthola umuntu wesifazane onganasimilo uzobona nendoda emsebenzini izinto zengakhambeli kahle ubona uxoshwa ngapha nangapha kanti lo muntu wesifazane osempilweni yakho obhizi lala nabantu abahlukene abathwele abanjani abuya zolala nawe aqoqe konke ubumnyama loba abuya zokufaka ku nawe emsebenzini usuba nenkinga usuba namathunzi amnyama usuba nani ngenxa yomuntu wesifazane ongenasimilo that's why ngithi mina ngikhulekela umuntu wesifazane onesimilo umuntu wesifazane uyokwazi ukuthi uzoba ngowami ngedwa even though zikhona izinsizwa ezobe zimnyakazisa kodwa azi ukuthi mina owami umuntu ulo onepipelema 45 minutes 2 seconds ubukela emakhaya sesivala nizwele Chatist yethu namhlanje inkinga yayo intombi yamjolela nabantu beyimoto njengoba manje sifuna ukushaya abantu wonke umuntu osebenzayo man awufuna uzama ngekhanga ukuchatha nawe hayi ukhona ubhonyetsheni ngamlanda lapha umbona hayi khaya yabo mfowami nelamayi sasebenza
lemela kodwa uzongifonela uzokushiyela inamba yami uzongifonela uzoyidinga le mbitsi unenkinga athintane naye Chatist